Mogu misliti koliko je konjanika jurilo za ljutim zmajem, koliko je suza bilo u toj kiši nad Maglajem. Sve je prošlo i sve će proći, samo pjevač koji skida dolazit će svake noći, da se čudi, da se pita. Sve je prošlo i sve će proći, samo pjevač koji skida dolazit će svake noći, da se čudi, da se pita. Koliko je sunca bilo, kiše lilo nad Maglajem, koliko je suza bilo u toj kiši nad Maglajem. Sunca bilo, kiše lilo nad Maglajem, suza bilo u toj kiši nad Maglajem. Dragi bibliotekarke i bibliotekari, prijatelji ove ustanove, dame i gospodo, želim vam srdačnu dobrodošlicu. Pozdrav upućujemo i pomoćniku ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u vladi Zeničko-Dobojskog kantona Marinku Tokiću, savjetniku u općinskoj administraciji Jasminku Kalapiću, vijećnicama i vijećnicama općinskog vijeća Maglaj, predstavnicima, direktorima i direktoricama biblioteka iz Kaknja, Zenice, Usore, Tešnja, Doboj Juga, Zavidovića, Breze, Olova, Vareša, predstavnicima Bošnjačkog instituta Adil Zulfikar Pašić, te predstavnicima, direktorima i direktoricama ustanova i preduzeća općine Maglaj. Nadam se da ćete se osjećati ugodno, te da ćete s nama podijeliti radost obilježavanja Dana biblioteke, odnosno 60. godišnjicu njenog uspješnog rada. Cvijeća smo dobili iz osnovne škole Maglaj kao iz prve osnovne škole, a pozivam učenicu mješovite srednje škole Ajla Seminović da nam se pridruži. Da poželim dobar dan svima, te da čestitam na 60 godina uspješnog poslovanja i rada, te vam želim da obogatite vaš fond sa puno knjiga i da što više ljubitelja knjiga kroči u vaše divne prostorije. Sa nama je i učenica gimnazije Edhemu Lavdić Edina Zbahić. Također dobar dan svima. Prije svega želim da nam svima zaželim sretan rođendan i da još puno godina imamo uspješno poslovanje i saradnju sa našom gimnazijom. Hvala svima za cvijeće koje se uručeno prije i ovo sada i naravno ja bih zamolila i učenice da poslije ostane sluha za rođendan. Umjesto šturog hronološkog pregleda razvoja bibliotečkih djelatnosti, na najvažnije detalje vas podsjećamo kroz izložbenu postavku Knjiga u srcu grada. Sadržaj izložbe je samo djelić bogatog fonda zavičajne zbirke biblioteke. Molimo da poslije programa odvojite nekoliko trenutaka i pogledate taj mali vodič kroz vrijeme, od prvih knjiga do današnjeg dana. I u muzičkom smislu današnju svečanost dovode u pozitivu naši prijatelji, profesorica muzičke škole u Maglaju Amna Huseinagić i veliki prijatelj biblioteke Azahari Omer Sofić. Na samom početku programa slušali smo kompoziciju pjesmu u Maglaju u izvedbi naše Gaki, a slijedi i prompti u izvedbi Amne Huseinagić.
ekspoziciju, a sada će nam se u ime naše ustanove obratiti direktorica Nina Bunjevac-Salkić, magistra književno-istorijskih znanosti. Izvolite. Dobrodošli svi. Gospodine Krapiću, gospodine Tokiću, gospođice Hadži-Edhemović, vladajuće strukture, moramo ih sve pozdraviti, kolegice, kolege, naši korisnici, svi vi koji dolazite u biblioteku, svi vi koji volite biblioteku, dobro nam došli. Drago mi da dijelite s nama radost ovog trenutka, nije 60 godina malo ni u našim životima, a nije malo ni u jednoj ovakvoj ustanovi. Kao i naš grad i biblioteka je prolazila sve dobre i loše dane. Bilo je boljih i loših vremena i svi ćemo se uvijek sjećati ne samo rata, nego i one 2014. godine. Nekako ne možemo više izlagati šta je bilo gore za ovakve institucije. No, zahvaljujući dobroti prije svega običnih ljudi, zahvaljujući dobroti građana i angažmanu svih nas, evo nas trajemo i vjerujem da je svaki novi korak ka boljem. Ovdje ću govoriti kao predsjednica Udruženja bibliotekara Zeničko-Dobojskog kantona, jer je veliki broj bibliotekara, direktora biblioteka danas ovdje. I moram reći da je ovo možda po najbolji način organiziranja biblioteka u Bosni i Hercegovini. Sve biblioteke rade osim sve redovne bibliotečke djelatnosti i sadržaje kojima promoviraju knjigu, promoviraju kulturu. I to puno znači, pogotovo u našim malim sredinama gdje mi rijetko ko ima pozorište, rijetko ko ima muzej, pa biblioteka vam dođe sve to u jedan. Hvala direktorima i direktoricama škola i osnovnih i srednjih, direktorima i direktorice sa sve vrtićima za stalnu saradnju, kontinuiranu podršku koju imamo u njima. Nadam se da su i oni zadovoljni onim što im mi pokušavamo odavdje pružiti i pozivam sve one koji možda nisu vidjeli da je ta veza potrebna, da tu vezu još više učvrstimo. Zahvaljujem i predstavnicama SOS Dječja sela BiH za također dobru saradnju, kontinuiranu saradnju i nadam se da su i njihovi korisnici zadovoljni vremenom koje provedu u biblioteci. Vjerujem da će podrška ministarstva, podrška općine i u buduće biti neupitna i da ćemo svi zajedno, opet kažem, svi zajedno raditi na tome da prije svega našim građanima bude dobro uz ovu biblioteku, a onda je dobro i svima drugima, pogotovo nama koji ovdje provodimo najveći dio svog vremena. Šta reći u ovom svečarskom danu, osim da mi je drago i da sam sretna zbog svih vas, zbog ovih lijepih, dobrih, dragih lica koja su ovdje i da vas molim da ovo ne bude samo oficijalni dio, nego da se poslije zajedno družimo, da razmijenimo pokoju rečenicu, da osjetimo da jesmo jedno drugima prijatelji. Jer ja vas tako vidim i mislim da svi koji rade u biblioteci vas upravo tako doživljavaju. I budimo baš tu prijatelji. Hvala vam. Svoj doprinos radu svake ustanove, pa i ove, daju upravni odbori koji predstavljaju sponu između osnivača i same ustanove. Sa nama je predsjednica upravnog odbora biblioteke Dženana Hadži-Edhemović. Ovako, ja ću iskoristiti priliku da vas još jednom sve pozdravim u svoje lično ime i u ime upravnog odbora. I naravno, kao i svi moji prethodnici, da čestitam direktorici na svemu što radi, što mi svi više manje možemo upratiti putem društvenih mreža ili na lokalnoj televiziji. A pored direktorice ja bih tu čestitala i svim ostalim uposlenicima, jer u stvari ovo je njihov zajednički uspjeh i rezultat njihovog zajedničkog truda i rada. Čestitam još jednom i u nastavku se nadam da će biti što više aktivnosti, a koje ćemo mi svojim dolaskom podržati na taj način sarađivati. Hvala predsjednici upravnog odbora.
U ime općinskog načelnika Mirsada Mahmutagića, koji je danas službeno odsutan, obraća nam se savjetnik u općinskoj administraciji, gospodin Jasminko Kapić. Poštovani dame i gospodo, meni je pripala čast da se obratim u ime općinskog načelnika Mirsada Mahmutagića, koji nažalost nije u mogućnosti da prisustvuje zbog unaprijed zakazanih obaveza. Okupili smo se ovdje da svjedočimo 60 godina postoje jedne od, mogu slobodno da kažem, najljepših biblioteka u Bosni i Hercegovini. Niz godina ona je mjesto okupljanja najmlađih, ali starijih građana općine Maglaj. Ovaj prostor predstavlja čudesan svijet i najbolji način sticanja znanja, ali i izgradnju sigurnih koraka za budućnost. Želim da općina Maglaj bude grad kulture i znanja, a knjiga je čuvar kulture i znanja. Tako da je naša biblioteka zasigurno jedan od najvažnijih prostora koji trebamo njegovati, koristiti i nadograđivati sva sadašnja znanja. Hvala vam što ste svojim pristupom odali priznanje postavljanje ove vrijedne ustanove, a direktorici želim da vlada ovom ustanovom još najmanje 20 godina do 80. rođendana naravno s tim. Hvala vam. Biblioteke Zeničko-Dobojskog kantona imaju stabilan status, prvenstveno zahvaljujući financijskoj podršci vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Zapravo, ovo je najfunkcionalniji sistem podrške bibliotekama koji se primjenjuje u Bosni i Hercegovini. Biblioteke to uzvraćaju kvalitetnim obavljanjem redovne djelatnosti i bogatim sadržajima iz domena kulture i edukacije. Pozivamo pomoćnika u vladi Zeničko-Dobojskog kantona, gospodina Marinka Tokića, da nam se obrati. S obzirom da nisam bio planirao nikakav obraćanje, Nina mi na početku veli jedno-dvije rečenice, pa ja ću nastaviti ostati u tim firma. Prije svega sve vas srdačno pozdravljam. Čast mi i zadovoljstvo da u ime cjelokupnog ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i naravno svoje osobno ime izrazim zadovoljstvo, uputim čestitke svim djelatnicima biblioteke na čelu sa gospođom Ninom Bunjevac-Salkić. Veseli me da već duži niz godina ova biblioteka uspješno doprinosi razvoju kulture na području ove općine. Također, koristim priliku da zaželim još puno godina uspješnog rada, da zaželimo još puno godina razvoja kulture, razvoja pisane riječi i naravno još puno ovakvih obljetnica. Hvala vam. Gospodine Tokića, da ostane još nekoliko trenutaka ovdje. Naime, naše kolegice i kolege iz Udruženja bibliotekara Zeničko-Dobojskog kantona zamolili su za priliku da se na ovoj svečanosti i sami obrate pomoćniku ministra. U ime Udruženja bibliotekara pozvaću Senada Čišiju da nam se pridruži. Mene je zapala dužnost, čast, ta knjiga i nije nekad najbolji poklon, ali jest dobar poklon. Možda se ministar neće obradovati. Došli su da nam uljepšaju današnji dan. Naši mali prijatelji iz privatne ustanove Dječji osmijeh Maglaj. Svojom djetinjom bezbrižnošću oni donose ime našeg sjećanja na vrijeme kada smo bili djeca. Dakle, djeca iz vrtića Dječji osmijeh Maglaj.
police vraća, što knjige vole dobro svaća. Ja volim čiste prste kad me se lista. Ja policu bez prašine što se blista. Ja volim ovo što me štiti. A najviše volimo čiste biti. Nami čega se boje knjige moje. Samo se boji masnih dna i pada s police. Sa stola ili sa stolice plaši me pošarane stranice i poderani listovi. Ali postoji još jedan problem koji nas plaši. Ono je strenje koje ga dršće svaki put kad ga se sjeti. Ja, ajoj, boli. Ojoj, meni. Ma šta se to čuje? Ko to viče? Zar se neće meni palcima skriva? Ne vidim ništa, pa nije valjda knjiga živa. Hej, samo da ćeš... Sada ću jedinicu ispraviti moram i trebati hitno da vidim piše li ovdje nešto biti. Hej, samo da ćeš tekst uništiti slike, da pogledat više nema prilike. Šta mi se događa, za mi se ti viđa? Pazi malo, zar ti nije do mene stalo? Ne stvara mi uši, ne krivi mi strane, to me guši, stvara mi mane. Ne mogu vjerovati, zar ću puta hoćemo govoriti? Šta ti nije jasno, zar ne govorimo dovoljno glasno? Žive smo, žive. Izvinite, dragi dite, budite bez brige, riječka se šebacati ide, stilo naspet, trebam pomoći, dobro mi je bit, jedinicu sam dobila ispredala, vi mi možete pomoći znanju moj starić. Budi bez brige. Na našim šarenim koricama znanje nosimo i time se jako ponosimo. Zato uzmi knjigu u ruke pa ćeš bez pol muke sve naučiti. Knjiga je poput slapa, teče i teče dok ti to želiš. Kada u školi vremena uhvati, u biblioteku rano svrati. Palice su pune knjiga, lakog štiva i razbibrika. Svi bi htjeli baš najdanju, najkraću ili najmanju. Ja tražim onu koju nitko neće, da joj pružim radost čitanja i sreće. Pa ju listam i pažljivo je gledam, svaku stranicu pregledam. Ne šaraju i ne trgaj strane, da nam knjiga lijepa ostane.
Ni u biblioteci možeš samo sjediti i čitati i u tišini. Vikanje svakog đaka smeta i koncentraciju mu ometa. Ko poželi može svratiti, amo i mi mu željenu knjigu damo. Poželiš li dobar član biblioteke biti, u roku knjigu treba vratiti. Biblioteka, u biblioteku dođi, kroz vrata samo prođi. Reci ime knjige ti i muke zaboravi. Novela ili bajka, sve što želi tvoja majka. Tražiš atlas ili roman, samo dođi kod nas. Za svakoga đaka muka tu je laka, naći knjigu tu ćeš svaku, za sebe, za druga, za djeda ili baku. Neka te dovedu mama ili tata, biblioteka ti otvara svoja vrata. Hvala.
već punih 60 godina, što znači 60 godina intenzivnog druženja Maglajlija sa pisanom riječju. 60 godina traganja za najboljim modelima rada koji će čitaocima biti od najveće koristi. 60 godina čuvanja, ali i prezentovanja i objavljivanja svega što je od važnosti za naš grad. Razvoj biblioteke na moment je bio zaustavljen 2014. godine u vrijeme katastrofalnih poplava. Tada smo pokazali da i bez pomoći onih velikih, kada se male ruke slože, sve se može. Mnogi među vama bili su tu za nas, za ovo svijeto mjesto, kako to književnik Dževad Karahasan nedavno reče. Uvijek i iznova izražavamo zahvalnost ljudima koji su nam pomogli i organizacijama koji su to učinile. Veliku ulogu u svemu su imali i mediji, od radio antene, BH Radija 1, federalne televizije, portala poput Kliks.ba, Vijesti.ba, Radio Sarajevo, do novinske agencije Patria. Na naš apel među prvima se odazvala grupa mladih iz Mrkotića, općina Tešanj, na čelu sa gospodinom Nedžadom Unkićem. Iznijela veliki teret raščišćavanja beskonačnih brda, mulja, parketa, polica i, nažalost, neupotrebljivih knjiga. Nedžad Unkić je danas s nama. Izvolite, Nedžad. Šta reći? Vjerujte, ovo se predstavlja ne ovako, sjetim se 2 dana. Počeo bi sa čestitkom današnjeg dana članovima kolektiva biblioteke Maglaj, direktorici i svim građanima Maglaja. U vrijeme poplava grupa mladića iz malog sela Mrkotić, Tešanj, pozvala me i rekla da se stavili na raspolaganje, da žele da idu da pomogu raščišćavanju. Prihvatili smo odmah naravno i došli smo ovdje, igrom slučaja došli smo u vašu biblioteku. Ono što smo zatekli bio je jedan očaj, bio je jedan strah, bila je jedna neizvjesnost. Poplava je prošla, ostao je mulj, ostalo je blato, ostale su gomile neupotrebljivih knjiga. Međutim, tu sam vidio evo ove ljude, uposlenike, ove ustanove koji su smogli snage da se izdignu iz tog blata. Oni su po našem dolasku odmah prihvatili našu ruku pomoći, stavili smo se na raspolaganje, znači bezrezervno, bezgranično. Oni su bili tu i vršili su jednu trijažu, da kažem, onako bolesnički. Vršili su trijažu i svaka knjiga koja je mogla da ostane u upotrebi bila je jedan novi osmijeh na njihovom licu. A svaka ona koju su oni morali da se, s kojom su morali da se oproste, bio jedan novi grč. Mi smo to vidjeli. Vidjeli smo snagu koju su oni donijeli od svojih kuća da spasu ono što se spasti može. Oni su ostavili svoje kuće koje su također bile poplavljene, svoje porodice sa svojim problemima i došli su ovdje zajedno s nama. To je i nama dalo snagu da svojski zapnemo i pomognemo u raščišćavanju, pranju ovih zidova i svega onoga što se je moglo spasiti. Zato s pravom mogu da kažem, zahvaljujući ovim ljudima sa direktoricom na čelu, ova biblioteka u stvari ima 2 rođendana. Jer da nije bilo njih u onom momentu, vjerujem da ni ono knjiga što je ostalo ne bi se na pravi način možda tretirala, da kažem. Stoga, evo još jednom, u ime ovih 29 momaka koji su i dan danas ponosni, jer su im ovi ljudi davali snagu, jednostavno su vidjeli da oni vole knjigu, vole pisanu riječ, da se tu bezrezervno i onda su i oni svojski zapili da odrade svoj dio posla. U ime tih momaka, evo danas ja još jednom direktorici ovom kolektivu čestitam 60 godina rada biblioteke, gradu Maglaju također i dozvolite mi, evo što sam kazao, da oni imaju 2 rođendana, oni zaista imaju pravo na to. Hvala vam, živi i zdravi. Novinar Oslobođenja, ali i prijatelj Maglaja i biblioteke, Miralem Begić je jedan od prvih koji su iz svoje lične biblioteke odvojili itekako značajne naslove i poklonili ovoj ustanovi.
Naročito je to značajno kad se uzme u obzir da je totalno uništeno više od 70% bibliotečkog fonda. Nedavno gospodin Begić je za Maglajsku biblioteku priredio i elektronsko izdanje nekad regionalnog lista Glas komuna. Ovo je od izuzetnog značaja za našu zavičajnu zbirku. Pozivam gospodina Begića da nam se obrati. Izvolite. Dragi Milajlije, ja čestitam također ovaj veliki jubilej. Ako je grad Maglaj sa 600 i neku godinu bivstovanja, zašto mi kazati da je jedan segment vašeg života 10% od toga. Ako pomnožite 60 godina sa 12 mjeseci, pa puta 30 dana, dobijate fantastičnu sliku, cifru od 21.600. Dakle, brojka je, kada bi se ta cifra pretvorila samo jednu stranicu knjige maglajske koju ste vi pročitali, to je fenomenalno. Da ne govorim oni koji su čitali knjige u cugu, na poček i tako dalje. Ono što mene veže za ovaj grad je više od biblioteke. Ja sam se ovdje našao 77. godine, došao u Maglaj kao dječak, vratio se kao oženjen čovjek, u Natronci radio, stvarao malo i za poznati tadašnji naš i vaš list Natron. Bilo je to jedno lijepo vrijeme, jedna ekipa sa kojom sam radio, to se ne zaboravlja. Isto tako kada je bila poplava, u meni je proradio gnjev da dođem, ja sam zatekao njenu ispred ovog objekta gdje su blato istjerivali, a moje kutije od banana su bile pune knjiga. Čim sam se dokopao Glasa komuna, koji su momci mjesecima radili u regionalnom arhivu, u Doboju, u biblioteci Doboj, napravili smo jednu cjelinu i ja sam to poklonio, ali prije toga bio sam u kontaktu sa direktoricama Tešnja i biblioteke Tešnje i Magleja da mi pripreme jedan medij, jedan hard disk, da to može stati. Dakle, od prije par dana svima vama koji me, posebno starijim generaciji kojima je Glas komuna značio, evo Pigija, gledam i ima i tebe u sportu tamo i tako dalje, možete dakle prisjetiti se tih vremena. Ja ću biti slobodan još samo možda minutu, dvije. Poklonit ću i prvi puta napisao sam jednu pjesmu u znak ovog velikog datuma zbog kojeg smo se danas svih 60 ljeta napisao Meša, tako mi vremena iz te časne knjige poruku nam šalje, ne budemo ljudi ni nas nigdje nema, bez obzira na sve život ide dalje. Onaj ko se diči da zapamti vrijeme, da ostani traga pokoljenju novom, taj miluje prošlost, ne mislić na sebe, vodeći se samo dimenzijom ovoga. Koju priču kazat za povijest Maglaja, pod utvrdom tamo gdje Bosna prkosi, gdje se stalno vrijeme pretvara u život, na to su oni na sebe ponosni. Uz obilje svega što im život dao, kroz vijekove burne zelenog usenja, svih 60 ljeta jedne epizode, samo je sitnica maglajskog buđenja. Hvala lijepo. Hvala gospodinu Begiću. Kada ste i sami u velikoj nevolji, onda nemate mnogo vremena da mislite na drugi. U situaciji kada su dva objekta koji čine osnovnu školu Maglaj stradala, kada se morala voditi borba za obnovu kabineta, infrastrukture, razmišljati o radnicima i učenicima čiji su domovi stradali, o tome kako i kada krenuti s nastavom i u kakvim uvjetima, direktor Osman Muđa nalazio je vrijeme i mogućnost da pomogne i nama. Bez mnogo priče, bez glasa javnosti, bio je tu kad god je trebalo. Dobro nam došli.
čestitam dan biblioteke, čestitam vam na 6. deceniju vašeg uspješnog rada. Jedna od najuspješnijih rukovodilaca u općini Mava je Nina Salkić. Ova njena ekipa je zaista prekrasna, vrijedni su, ne znam kakvih riječima da ih opišem. Međutim, današnji dan se veže za telefoniju i za naftu. Ova ustanova je gigant poput Telekoma, a jači su nego kerozin. I to je kraj moje priče. Samo tako nastavimo. Jedna od prvih biblioteka koja nam je također pomogla jeste biblioteka Bošnjačkog instituta Adel Zulfikar Pašić. Pozivam gospođu Narcisu Puljak-Bubrić, voditeljicu biblioteke, da nam se obrati. Srdačno vas sve pozdravljam. Dobar dan u ime Bošnjačkog instituta, Fondacija Adel Zulfikar Pašića i u ime direktorice Bošnjačkog instituta Mini Rizombegović-Čulić. Događaji iz 2014. godine pokazali su dvije stvari. Jednu, da ovaj kolektiv ima veliki entuzijazam i snagu, da je počeo od početka i da završio biblioteku i nastavio svoj rad u obilježavanju 60 godina razvoja nauke i kulture. I drugi događaj, koliko je važno da svi zajedno sarađujemo i pomažemo jedno druge. Hvala. Doktorica Nina Bunjevac-Salkić će uručiti skromne darove u znak zahvalnosti našim prijateljima. Nedžadu Unkiću. Miralemu Bekiću. Koja još nije promovisana. Ovaj ovdje ovih tema uređivao sam ja i priredio jedno izdanje za Osman Mujić. I gospođi Narcisi Puljak-Bubrić. Opet ću noćas sanjati staru kuću i avliju. Opet će duša sletjeti pravo pred njenu kapiju. Sanjat ću dan da se ostvari san, neću se buditi. I baš čeka me sa srca moj, ja ću se vratiti. Lijepo je doći u svoju čašiju, lijepo je imat svoju aviju, malu aviju vatravu i majku na kućnom pravu. Da te dočekam, lijepo je doći u svoju čašiju, pobjednik se vratiti, s ljudima znati kafu popiti i bol i radost podijeliti. Ne može sam umrijeti.
Ovdje su djedovi stari, sjeme posadili, a manet najljepši bi dali, da ovdje ostari u Bosni. Lijepo je doći svoju čašiju, lijepo je imat svoju aviju, malu aviju i Bagdadu i majku na kućnom pragu, da te dočekam. Lijepo je doći u svoju čašiju, pobjednik se vratiti, s ljudima znati kafu popiti i bol i radost podijeliti. Ne možeš sam umrijeti, ne možeš sam umrijeti, ne možeš sam umrijeti. Danas se bibliotekari često okreću virtualnim čitateljima. Mi u Magleju ipak više volimo one koji otvore vrata ove ustanove, koji nam donesu svoje osmijene, svoje ideje, razmijene sa nama poneku lijepu riječ i zajedno s nama potraže za sebe one sadržaje koji im najviše odgovaraju. Neki to čine češće, neki manje često, ali svima se jednako radujemo. Prijateljima biblioteke, jer oni to zaista jesu, ova naša mala priznanja uručit će predsjednica upravnog odbora Dženana Čađe-Edgemović. A to su gospodin Hasan Isić, ja neću ništa reći, samo nastavite. gospođa Mensura Smajić, gospodin Džemal Kujić, gospodina Isića, gospođu Smajić i gospodina Kurića proglašavamo i za počasne članove biblioteke. Želimo im dug život i dobro zdravlje. Prijatelj biblioteke je i naša Jasmina Hasanić. Jasmina se neće naljutiti što nije počasna članica, mrvicu je mlađa od ostalih. Hvala svima. Još nagrada. Sada pozivam gospodina Jasmina Kapića da priznanja uruči onima sa kojima smo u 2017. godini imali po najbolju saradnju. Onima koji su najviše motivirali djecu i mlade da budu aktivni sudionici u radu ustanove. A to su Edina Međić, Maida Rizulfić, Meliha Nalić, Alma Hasanić, Melisa Nalić, i direktor Ervin Tanković. Nadam se da se neće namuti što se postavljaju lice dame i prednice.
Pod gradinom starom naravno svijeta pjevali smo hitove studentskog ljeta i slutili nismo zvuke granata ni magla uvrtog urata na gitari strune sačute maglaju dragi vjerujem u te na mojoj gitari strune sačute radio javlja da ima mrtvi, da na tron ruše i da kuće gole daleko od tebe u svojoj duši osjećam grade sve rane tvoje u mojoj gitari strune sačute magaju dragi vjerujem u te na mojoj gitari strune sačute vjerujem u te. Pozivam grade, tvoje svirače, da ti se pjesmom slobodni vrate, da glasom svojim složno zavruje, da ti se ime pobjedi čuje na mojoj gitari strune sačute maglaju dragi vjerujem u te na mojoj gitari strune sačute za 22. mart, dakle četvrtak, kada ćemo promovirati zbirku OZ,
a gošće će nam biti poznata glumica Minka Muftić i direktorica biblioteke Žepče Sabina Mamić-Begović. Veliko hvala što ste svojim dolaskom podržali rad Maglajske biblioteke. Radujemo se sljedećem susretu. Sada vas pozivamo na malo druženje u odjeljenju za odrasle. Naravno, svi ste pozvani. Hvala još jednom.